ଅନ୍ଧାର ସବୁ ତୁରା ପୋଲିସ ହାତରେ ପଡି ଯାଉଛି। ତୁ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଜମା ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବୁନି। ଏଇଠି ପଣ୍ଡିତେ ଦୀପ ମାରିକି କହିଲେ ବାଇଆ ମନ କାହିଁକି ହଉ କନ କନ জানিলে উত্তারি দেব তোর এ খাকি বর্দি এই জীবনতে পৌলু সরদি পাই কৌছি নিয়ে পাই বাটুকু আসো মতে ধমক দৌড়ে টাকা ক্যাপচার করে আমি জানতো ये इंस्पेक्टर महाराज ना धमक दे नो না বে আরুয়া মন্দিরাটা ওরা খাকি বর্দি খন্ডে পিন্দিছি উলি ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁ ଶିମୁଳିଆର ଅଛୁ ଏକାଥରେ ଯେମି ଫୁଲୁ ବାରି ତିନି ଚୁଟି କଣ କହିଲୁ ରାଜା ସଂଗତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଲାଠି ବାଡେଇ ତୋର ଅଣ୍ଟା ବେଣ୍ଡ ଦେଖିଛି ୟାରେ କରୁ ୟାରେ ଭଲ ଦେଖିଛି ଆରେ ବାପ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବାଘ ଉପାରେ ବସି ବାଘ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ଆଶା